Seribu berbagi sisiku, tapi kata Allah menolongku. Mau 10.000 lebih dia Yesus sertaku. Mau 1000 berbagi sisiku, kau betapa Allah menolongku. Mau 10.000 berbagi Yesus sertaku. Seribu berbagi sisi, kau betapa Allah menolongku. Mau 10.000 berbagi denganku, takkanku yang Yesus sertaku. Takkanku yang Yesus sertaku. Takkanku yang Yesus sertaku. Amin. Terima kasih. Amin. Di lagu di Columbus di lecture di Rupinitino di TKI Boy. Pina kelebihan di teknologi mengiso di kapiang bagi orang-orang atau di salon di kebaktian saat ini. Dan kagu dan selamat hari Sabat di sana nanti bersama-sama di Telegram Gereja SD Kitapol, pembalutan yang bergabung di Dahai dan yang pada anggota-anggota di Kitapol lebih, no? Kitapol. Terima kasih kepada Pastor Libit tu sedia dan menak pelajaran buat dati, buat pengetahuan dari tensanan di Tinapa Kitapol tim wagu peti Telegram di sebenarnya mungkin haram ikan tak 4 Sabat apa masalah di kami po ko basahan Dahai de berbakti nga iti na tigit-tigit kuti iti walkie-talkie de kampung manday kasari guna de mantad pedi nakatimpunan ni PKP tahun 2020 di samdendongan manday pa kayo may tiadi gereja di Telegram gereja Kitapol memoguna Telegram sama-sama orang orang kan walay boleh video karak Telegram. Jadi terima kasih kebaktian lagi dari Tinga live lagi di Tilad Paswau channel di Pastor Libit sendiri. Jadi boleh tak mintang dahilan pertama kali guna Telegram Paswau channel. Jadi buat magaling na timpo man ko na patako masa iti kumadi di pas pelajaran daw. Nah, sedia Pastor.
Okay, o sanong sabat Eldamak o insana ni makikinaw ngay. Ikalan sanando orongo dahat boras kutig eh. Jalasi bagi. Oh, jelas pastor. Okay, konsiko ay kumoinsahan ako ni kape mamaguna ti Telegram bot i kanta ka no miagal kakabaktian. Ako kumbano. Ako nga aapagatan ni ti Telegram mo. Nga muhat ako di by na Eldad at ako pakatilam mo sila pelajaran natin. Nakura to minamili o kitapol la mamagunad Telegram. O gumu pa isuay megal ko Zoom no pagyanga ready. O gumu po mga nakura to Telegram at do kayo numan piliho. Okay, bayan pastor. Memang dat salah satu nu pandit agumuot mendownload kandat hindi nga itina Telegram. Jadi ilan na dito sabab dat nakura to Telegram di pinakaida itu nag-Zoom bilang nagala ko ri pangguna di kampung-kampung ko. Na itina di kita ko dat sasuai dat untuk kita pol naman ito ilang muso. May na po na video no hindi Telegram pastor. Sakay-sakay ako matiditid ako di kayo lapupuon. Ay, ako di kayo lalo. Tudok kayo. Ilo no papaw ni Thailand ko. Sa paping nila Mike ilang sa paping na pangikibang. Ila speaker ka? Sa paping na speaker. Oh, talo na hitid do ay. Speaker, ila mikrofon na live ka. Kukurian ko dila. Oh, ilan pagindisan kan kana live pastor. Talo na laharo do hitid do. Pakanto no kuloy nonsoy. Haragalan video you are live tegalo koy. Oh, you alive. Ilan sa paping panang ibang ka paningiwanan din diyan do. Oh, ay so. Nakuro madila akan to canggih ti handphone ko ti ko nakuro la. Abul mila hikanta dit boras na lagi. Oh, bulit lang gusto. Abulit pamilasuan ngay ako na di. Ba, jadi siyaw daw kayo to agi ahe di Eldamak nakapiumbal at ay video call mo maguna Telegram. Harot sera na patuduan ko nga arahan nga anakan to di asiwatan nila dat kas ay timpu dadondo. Nga halip ya may galid di konsikaw to karikat di boros. Karikat to boros. Adi kita ngingis lah nga mentok di anggota gereja dati dasuai kambolutan ngai mila nagid kita dati di isu anggot YouTube aswaw channel hila ako kita di ngingis sa hila lah. Okay, jadi konsikaw tu minangalap dot ay trunimikat isu ang da kabaktian dot sabat bay no mantad do gereja kitapol. Ako kumbala mangipih do karikat gereja kitapol nga puji Tuhan nakarikat di bay no. Ay mengirim tabi ako nagi kumadi Pasar Marvin tu kitapol pemaisya digi. Kok kita ko nga kitapol. Ang puji Tuhan yahay no hat magyambalo tam o gumuot nawayaan dahay di mantadi 2007 hilod Air Manis Sarawak. Ikasiwatan iti haran nagisang ulo na kumbalutan to ko dot may no pori ko to iti tabi ko tampinay wilis punong hilo mo ti tadon na tina ako kasyo no po nga ati pumadi milad ay monginsak maginsamok pumadi ka ngoyo
ay iti ngaitid ay lan kapi agi. Okay. Mantad ko alumis sila nga randa kitapol. Minagan ditin udah minanguhat di Eldemak ay dengan ringkas no puro mati tu ay numan anu iti kamun ngaranda kit itamo dan iti kang kuminuhan ti siya ay simbari siya nga aniba na tu minanakaw na timpo harumatu di ho paray nakahampong hilad bawang na nuridi nasaug no bubus ino po dit ang tapol nga hinumabo. Haro po suway nga iri na narikatan diti no dat ay minangimulay. Okay. Kaswabon na sabat iti, puji Tuhan tu ogumu iti mintong ako na YouTube, Facebook diti no nga ogumu tamo diti ay bersiaran langsung iti kabaktian dati. Hali piad haro piro nagireja dot nakanud minanimpun da kabaktian dot tadaw sabat tabay no. Nga o silih di dat isa o pangiwaguhan da hitid iti piagireja dati. So ira no pod haro ho kabaktian nga haro diti poposiar. Posiaron di dati. Posiaron dati i YouTube, teko i Facebook. Haro piro gereja da no natuludan ko diti no minangay intong pakitanan no pa nga iti no isa o pangiwaguhan dot igereja pia dati sendiri. Ino pwede taon-taon din nakatalibom isuang pagirejam nuno kapain surat. No handphone. Silent. Miya galid di nga bay na pohom. Pasiaron dati kabaktian. Ino po kagumuan mintong siaran di nga ihiri hinadiri kabaktian ni mintong iladit secara live mintong idiri handphone. So kumin iyaw ngai. Nga puji Tuhan tu hali piad kakitanan dati harot ralandet koin sadu to komantado kabaktian nga hari ralandet kinorohingan dat ay popoin samok dati isuang kabaktian kadaw. Asaraw ko dihit sekolah sabat diti no. Hari na ipaguhatan di kalimpusan na right ka Israel. Na di mononjol ka. Milo dati borason dot ay iyalo na pati nga miagalit ti piro-piro hot telekomunikasi da harod hiti pamagunan da bay no. Mungkin dot borasan ko na pod megal ko morikan, morika sarikat, mamaguno dot Facebook contohnya. Negara Jepun mamaguno Zoom. Negara Cina mamaguno YouTube. Kanto Israel mamaguno Telegram. Jadi ogumu iti pilihan-pilihan dat pamagunan dat timpudon do. Konidi ko no kotingkod beriti di ba? Miya galit ti kitapol. Nga gereja kitapol. Ino po ako pilihan nga Telegram. Nga ino po isuay nga ay mo maguno. Nga ay mano kotingkod potilo musi kasari. Jadi ino po dit dati o kitana niri nga kodoy dit ako yung bulay, ako yung talang bori miya galit di. Ipagilitan dati o gumu nagi kadawhit. Komiloh tamod, miya galo po di sekolah sabat diti no magisubo-subot ako ino kay ralam ko pila sekolah sabat nga puji Tuhan tu ay kampay ako isuanggot kabaktian sekolah sabat, perbincangan sekolah sabat gereja kitapol. Ino po idahon nabasa, ino rikot kud minang imbulay nga ay lobby po kayo rihot no rikot do kayo. Ay kaya ko ginaw ko dito ni Elda. Harap-harap pa ay lo manuho do mimboras kango di sekolah sabat. Puji Tuhan ta ako yung minanuho do tu. Ino po hinembulayan dako nga lobby po ko do no rikot tot mongilo ilo sekolah sabat. Puji Tuhan. Iri na kamuyan ko gumo itit ipagilitan dot anggota jemaat dati. Among irad sekolah sabat
ilot monsinding nga rohani o gumu pa'y talentado suway iti berkhotbah tapos o gumu iti anggota gereja dati Damilo nga kodoy did koin talang koin bulay nugarit di ari ko tamo borosom nunurit di it dati koin sawat borit di bo yati piad it komanda tulun dat orang kampung nga sayra na pod poin sawaton man poin talango nilot netizen dati nga poin tutunan na tangolun yun di na kadudukan to ti yun di na ribo okay. Jadi puji Tuhan tu sabat tebay no kanu to kakagudat kapag yampay isuanggot kebaktian kaisisan kebaktian iti tulo na po panambarasan no khotbah dati bay no nga kitapol minagano ko dilat ay ngaran dat gereja SDI kitapol dat po nakatulo dat khotbah dati da sabat tebay no tumanud dok po dok kayo nilaan nga nunuhiti komanda tapol ino po idohod ay sorow-sorow nga sayra na po makigiling to paray mo ipakigiling ka paray nga tay ko manutuh to paray mananda atapay paray iparay na giling kamano pa nga iwagas ay siyo nakatangkos na lohod okay sayra na po mantiganda dati omoto iri omoton dati omot pa dati ngomot nga agumoy ralan gi hari longonon momoguna dilinggaman hari mamaray to bonut hiti na padahay nga linggaman tay ko bonut ako no kayo nukad hinod no kayo tay ko harap nga randa sa ita ko ilhan omot dati ri haro nagiit manarad potapuan nun no nga ino pa'y omotonom ay imamaguna linggaman man nanda bobogo mumubog paray o tuwang-tuwang kung sa latung-latung pumumubog nga iri nagigiyahit tok agaras pagyadi to suwab po kapiyo po kung ngayon ko dihilok kudat di taon 2002 ay suway not kampung Marabaw suway no hot ay teralan damang upo dahilo akon ko bobogon ako kayla di suway lang nga inapait din tutun it walay dan niyan dahay nga ay mano po siyo patayad pawala do it kem manon do bubuso iparay diri manon do pingula ka di karita pingulakan pinsurian go ahead maju undur gustan maju Arab no pagyanday paray Arab kamu pa nga opo ako pa kayo di nga kubasan pa dati nga man gomoso pingulakan dati iparay mong sayrad opo manon dati atapan tay ko man kipasay haro nagi misin dawon sa yon dat pongipas ina panday tumilib nga irinon dahi tapol gi jadi iti tapol man dati rondo mo dahiri way nga ina po hi tapol ikomunda ay sa tonsi tay ko har tonsi nga akuri humampung minsawat nundo nuno pondo kagunaan di tapol ngayon utaha ko manuk nga giling kapalad mga kan di tapol ngayon no pabajawo tingkur di man pabajawo ki obuli ka itapol sa kira na pod ay gilingon ni paray nga inoponday kulit nga sumaliwan inoponday kulit tat puri kokitanan nga yodit aiso guna bo suway ko man
paing kukura nga pagat iti kongonduan dat mamibunga. Nailan datid iti napakulit ta paray nga minumbal no mininsawa ta gatang piro-piro tulan di nakatalip. Nga sayra no po ngon dati pasasada dahiri paso bunga dati nga inapohit ralan di nga akon ko ngon pasasada to mod. Mahan po goy ho nakurto goyhon. Inapohi kulit to mod di paray ngon no pasasado ikulit tot sinumuliwan mantad kisaran gilingan toy ko itapol lo numan dati kipasay ko numan atapo numan atapay ay so igakahot ay vitamin id so kirunod aman goy hod gisambot okitod kay tamitam takuri tay ko okitod osorob ngayon nagi pasasado no kumbalo ko nakatanod do isuot ay kursus fertigasi mumuguno nagid iti hampas padi ka pangaran dilo iti parok boribo parok kadati ikulit tot paray tuwa paray milo gunoon nga man pagoy ho tutudan po iyo di po kamuyon nagid haraguno dat man dati gunawo kigunon ndat yadi jadi kakitanan na po inapohit tapol idi nga ay suot ay sorati ay sa kamuyon suway ko patamon no dati irini kamuon ko dat manok piya nga dati pasasaday giling kapala imanukot no po di man ay so itonsi patamon no po tilambusan ko na igisambi hiriwagas ihiriwagas sayra dat okisar o tutuh dati mananda atapay mangidu di parok-parok nga harohin dohit it anay duan da kulit no pamungaran da ko de pun kanterid ako na silap okon ko tapol iri pun dat ako na silap la maya ko no pontokod ano kontok hindi nga potongkiadan man tadi diwagas miloh da pasungkuan da may kago pakikisar tay ko miloh nagi dat takon ga dati manok sa kira na pod adati iduon pro kakanan di takano makan to kadilo kakandit tiga kakanan di kokokot tay ko kada borosod o kokot o kito nagidhiri sudu nga mana dati potong kiado iparay atapan dati itapol ay suot dati onuon o silih kawagas ipun iadaan ni dati man to ko di borosod dat inopoy kanta kanamya galidi nga moy tokod ay so no bohiton isuang po boros malayo nga tiada cacat celah iyo dadi dihot osorong tokod di bo mogonsok tokod takano mada tokod haro parok mada tokod haro pun ay so na da bohiton dohiri sakiro piad iati na po nga ay man ko na po borosod iyoho na po nga tapol may na di kipasay o nginay nga atapay iho na po di nga kitapol ihirit tapol nuno po di guna ko pakanan do manok po nga mga kan suway ko tutudan milo nagidharot guno at tumbayaan ako dat paingka nagiti koposyon dati nga manuh to ko dadat inapohit koposyon to ko di nga ay so no day komondo tapol ay so no ipun nga manu to ko sompipi na padahit paray sa kirod o kisar sompipi na padahit
wagas. Nga akuri no matiat komondat mongisar mongomot tabay no gi. Kagumuan dati om uhang na gid ay dumoh na pa dati nga supermarket. Iboras ko pim iho nga malas. Malas ako na timanan mo paray. O saraw na rumilik tumagad andadon nundom tutudan nundom manawon nundom mangurak. Aurak nundom milod nad asakan mo. Nga moy na pundad it akuri asako to pasusunin po pomon nagim asakan. Asakan kasuni. Gamasan pakag ihangan. Ihangan. Mumbal nandoh dot ay nugya pamuray tidit no koroy tanidit monontian nandori sumilaw nundo gi monontian sumilaw nundo hiri nundo kagaratan no dipirit kagaratan ni dipuy ipirit to mo ipinsasa iri nundo momuhaw to nundo tokoy iri no taku koy may andit mongumobo aku ko po didit it gumamas katalib gumamas momuhaw piralinad momuhaw hiri kay ka mamaga tiraru kukuhon ni raru paingiri ko aiso nagidi lain bayno no potihom kakitanan no dati miagalagali dit pantang pakod aiso lain korikoti kayo nun aiso lain nga apasan ilo tanganak nga ay sa karon ay sa lain apasan ay bosan ka tumbayan ako sa kiron no po bayan no ay sa lain dito na numamuhaw nuno pa di mano mi gayat-gayat til irin panangigalibang wanan pihong gumon man ko dua sumono putut no kaguhit pisang lanut talirapya ngoy nasalago akatol ay iri natako koy mayaan di timong mo nga mantad ko it kokaulo imad diri bo akaul di kakan paray wago kagumuan dati nga supermarket not bobos to no hilo no dati tumohiti ay lanom gisam sangira gi suay pundet hondia pula tadaw mano pa danda kapalo ilot sunblock no nga losuan no nga undi lumuyong kontok no mata nga podos-podos aya iri nangit ato ko tikaw kudan jadi ino pandi kalebihan di don kadadi nga ulum haro puni di don kaday wagasi di miagalit ay sut kita kuhoy haro kari purak pumutigan no nga irin gimanda hitay sa vitamin kamoyan da it kanji tamod pakanda akanon ka nga intangan no pun dati purak ko po nga kakikita nanat sampurna miagalon ni pon koirak nga ulud do pala ni pon purak no po aiso no gondila aiso no linukon aiso no koitom to edit sampurna no kita dati iri na dahiri koton dati moy dot iti na pada kaposiyon dati sebagai pananod kinarahingan nga aiso dalot tapol aiso la tapol aiso ilopun moy ino poy kaposiyon dati itaguangan kinarahingan miagalid di nga asaru toko iho pia nga sayra no pod hari kolomokon dati hari dati orikot teko hari memang nakasala to kono narado to kono diri nga nuboros dati kasari manusia ini tidak sempurna ba sempurna kono pumokon kono kahiti pumugunan ka iho nga kumbal ko id mo di boros miagalid tiada yang sempurna di dunia ka otopot tagi bagyabo nga kada dati guno iti ketidak sempurnaan dot iso oralan dot popot-popot dati mo seduso sayra na pun dot kalanggar ko boros sa kinarahingan nukano tiada orang yang sempurna
Kalanggar no ay hukum 10 firman. Tiada orang yang sempurna kadati. Nga koiloh tokod kinarikatan di Yesus sendiri di hiti pemagunan. Minay popo kita dat ilo na poboras sa kinarhingan nga milot tulun da tanudon. Sebagai tulun da nakaduso, pia ilo na poboras kinarhingan nga milot tulun da tanudon. Kamu na po, dadi apatut to onwonit sayra na pod ay kalanggar to kaboras kinarhingan nga tiada orang yang sempurna baka. Nga irinit pasalawon ko na po kapiyo nga tiada yang sempurna kanu nga situk ka diri ay sa napakayaan hiri-hiri na tori ka tidi tu atap tiga iati nga kapuri manid sayra na po mo boras sa tulundat tiada yang sempurna kahom iati nga kapuri mandat o sorow no nga idatid kolomokon di nakatalib atap tila nga kinarahingan na padahom kaginawaan po siya nga manud ay so na bohiton dati mo boros pagi siya tiadi nga ay numbalan o nendalanan na di Jesus sendiri dat iti na po boros kinarahingan nga milat tulun na tanudon 100% paimpono nga ina po hit momonsay datid katano didi nga mantad ti kolomokon dati harakorohian dati hari ginawo dati dat ay ada di kangami ti Tuhan ka hiri na rin iti dadi dia kangam hiri na mimbulay na des ginawo dati da sumap haro pa kagulot tiso ino pa iti no nga tapol ringkas sa po dilolo nga ay so no guna suway ko tutudan o milo nagigunahon haro nagikaporluan haro kagutit pinsosamokon dati ila iti sapol isa ina ko'y karati sapol at tapasan no patit yo po di kayo lohiti nga ako nindo ko ay duan ko piyad informasi iti mo at tapasan no pati tumpong pinsuanggot ay putulan no mutikan do ridhilo suangan no irini kamo da tulon da tumpong at tapasan no pa rin no paguna teka ihirid kakanan ihirid luping nunupohot guna kagumuan na pod hitidahay nga haragyahi tinaruda murut mo itanganganak pumaysikulo hilad SMK tulid katalibon do di kawalayan delom hararin umamay hiri no do sapi mo giuruk-uruk no di pagiuruk-uruk kanila sapi ka ina po irikoton di sapi nga may pangakan di sapol nakuro ay so no humani di sapol patamon po diolo sayrad at tapasan iti numon nga haro kasang haro himutigya bisa orikot tupod haray bisa umbalon dod haray sapid awok haro sapid awok mingkoro ay miya galing mo titulo na umbalod mingkoro bibit tilo tumalib ko nga yun di mo ipanungo matri sapid di nga kaborosid kanapa ba ni jalanin ni tidalurus kamato di sapid di haro hit yun di nga ina po hit kakitanan dati ina po sapol nga ay so no patamon no diolo ay so no guna jadi kada to kono asilih da tapol kada to kono asilih sapol ay so no komoyon may dati ukabay iswang ga Matius 5 ayat 48 hiti na po minoboros nga mantadidi yo kayo na po nga haruslah kamu sempurna miagalot kinarahingan dahil suruga tu sempurna tok koboros na po di alam ko mo na po nga milo to koy nga hingga nagidi boros to ko no kadati monon dig to ko no nui lagu-lagu to ko kumaw seperti mu Yesus
disempurnakan selalu. Kadang-kadang got yuho nga atingaya mano ko diri sendiri tinan sendiri dat kaponan na tiyo di nga ginawa no ginawa no tiyo di ikaba kawaya ta ko naralan ko posyon di koinsok it milom mo say datid tumuguang got paingkuro kaboboyhon sebagai sangulun pananu de kinorohingan hilo no ontok to ko kago di sinding natin ay manu himyagalot kinorohingan no oy lohi bo koy lohi hingga hi kalomokon nga iri na ikorotuon nati jadi korohian no po kinorohingan iati no miagal disyo sampurna ay sabohiton miagalidit takan no daun miag no tapol yelo no da korohian no kinorohingan kumadati ay pero malinay to koti hoy aruhay no matid apat na pada minito apo no pintanga ilo pelajaran nga sa lisok-lisok makan Oke. Mandi kagu dati intangay isuang dorohani mantad ko manu kinarahingan do iati no potim aiso no bohiton iati no potim sakirad paray nga aiso no pun aiso no tapol sakira wagas nga aiso no pun haro di ko purimanan datid mangudipon kinarahingan ka iso paguhatan dot mimbulay isuanggot ay hukum 10 miagal ko ilahari sabat yoho iyo kayo nga kung balikan to ko sarodot ay yun di mangudipon nati hari sabat ka miagali di mo nusa na sumuno mo ori kat hari sabat mundorong toko aya miagalo po doho aya duo na dagya di kaping gagata di baynad okon ka hari sabat mimbulay ni boros toko tiyo di hari kapiri agumu nahit it mandati isoro-soron dati mo hilo-hilo intangay nga aya hari Jumaat ay hari Sabat lagi hari Sabat jadi suab ka ilo na po tanganganak kadang-kadang katagadan ko ay orikot nandad hari Jumaat sumodok nundo nga barabis pundod oy 10 menit lagi barabis po na main game turumikot tadi hari Sabat korikot hari Sabat hara kasari ipaintaguang ga game hehehe hari sabate kadit sambil lo mamain-main begitu po nga okay tanu turusat ya yedit kaganggu na titulan dati nga korohian po kinorengan nga ihati na po nga aiso na dabohiton ilokon darangan nuno na po nga aiso na dabohiton nga agat nagyad ay away andati mo no kura mari tu iya di agat nga iri na da korohian kinorengan ihati na po nga sempurna ay sabohiton sayra no pundad opurimanan datid miagali di manusa ka tumbayaan kawid right na po katulandat haro timpu-timpu dot kapuriman to kay matid asusa nakuro to kabora sa kutya ti iho nga kombalo koy kawaya asusa dot ori ko hari Sabat ay tongges moy dadi pumuli dilok kaday nga ino po sanganuk kaday nga akon ko Adventist isuwayat katumbayaan moy kanon do boli nga dadi mong uhot dia ko tulun da suway uhotan no kasuway man kudi hugama dilod buli na di moy pumuli dari Sabat ka sa kira di sapi Adventist no kadati ngayon na dati po tadam ngon kun na bayaran atuto pa Sabat ka
Yun dito kumadig iyo ko nga yun, iyo nga kumbala ko tiyod mamanaw to kono, ayan ay ano ko reload ka, katalibod diri kaday. Buli ka buli ka bali reload hari ini kam muhot badihir sampaping. Kadihir sampaping buli ba itu kalau kau guna untuk menginjil kakagod diri sa buli ba itu kalau kau guna untuk menginjil, mantad ko hopodo ringgit to reload dati piro no ringgit tot apakay dati menginjil. Hano-hanom ay so. Isuanggot kota 4 gig kapagalan dati la 4 gig kota. Piro na ginumod pakayon untuk pelayanan na kinurahingan. Tanda dito buli ba itu untuk pelayanan? Nanti kau tidak boleh online kebaktian hari Sabat ka. Haron po hot po na yan to ko bo. Nga oto po tibugya bo nga kon ka amila sumodia man tad di nakatalib. Ujung-ujung got hari Sabat bukan kasi susaurang na kopit. Kamoyan dat iyati imo gihumbot ay iralan do hilo no katudok no kinarahigan nga magihum to kay kasarid jalan tikus jalan tikus at ay sumimpang do hilo nga iyat di to kanat ti bagi atumbay ano ko akon ka iri no gumu pohit gumu it ibohiton dati nga isay na koylo ako ikaylo do yo nga ako koylo do kayo komun na po iyati no mo ti kaylo kasarim mangintang gon hinggay apatut dati daman pondaro do hilo. Jadi ilo no po boros-boros sa kinarahingan nga okon ko manusa, okon ko mamorutum. Otopot no pulo nga may dahadot iyati no pom ayso no bohiton do itagwangan kinarahingan. Sampurna. Iya di madari nga suway no bagati tulun mo. Memang no boros na kitabot tulun na pom orohyan na gid ikatuwangon kay kanawahon. Kumbala ko ipaingin asrama di tahun 97. Ilod sekolah vocational Kaningaw. Ina pa di diwan makan nga kawon sa ina di wiring nga lampung. Haratigan dat anaro hindi diwan makanom lampu diri dapan, hiri kumo 2, kumo 3, kumo 4, kumo 5. Haro lampung kau basan no po di tanganak sikul itsangyan asarama nga pisokon no gi. Iso popopuyon no hiri dahuri. O tuwong kumakan. Haro no dagyahi may papu ibo. Ngono po puyo gi. Kad insan. insan na po tumoy ngutilo. Ka nga pisokon no pagyakago. Hiri na orohyan natitulun na ikatuwangon mo. Amping ka nagikadaw laboros kinarahingan. Mangigit datid pasampurnaan iti napada kaposyon dati nga sampurna. Mangigit datid ikanawahan iti kaposyon dati. Nga orohyan to ko na sumap langgaron dati dati pusohon dati podulion laboros kinarahingan. Nga igya kagoy kausa sumap to ko nga idi tay sinunununu bogi. Pengkurad ako pengalaman dat nakalanggar hari Sabat. Nunu na kontak do kayo, sinumakit ko. Sinumakit ko intay no nga katagak bihot piro-piro ringgit to hiribeng no ko. Langgar ka hari Sabat nga katagak handphone no ko. Miagali tay say tomod gi. Hiri nagya kagoy kausa tomod dati tid. Sumapi lo boros kinarahingan mo. Right po kami agal ko ilotakan nun. Ara tindat tulandat po kasari makanan lah takan nun. Intan ni tambalot no nga ologod to mo di singgurup. Intan no nito siya ologod to mo di korup.
intahan no naman ko'y sumandak nga tanganak wago angalawa ta mo di. Sakira piad ipanga nga kandilo nga amin tok kikorohian do kinorohingan. Intahan no nom. Angalawa ta mo di. Angawakas ta mo di. Gisamba agayat tagi ginaho dati di lobo. Haran di tangan nakal kini nga alumis si matid mga kanbel lo tiulo ka. Kumbal to ko na yatim okukuro. Iko sadop pompilas say tinakod mano ko galupo. Tok apo mo gantalo nga. Alam mo tamo na. Ulay na di nga mansing po ngay kulit. May kuno di rabuso. Suftarajun la. Pagano ko na di waig pinaswa nga hirid. Lanjang ka bala nga. Lanjang na pati nga ako kuro imiagal ko takano bogi iri ka. Ay lanjang. Pariyok ko pa nga ipagansakan rapawon lagi. Lanjang la. Lansang. Patutubo ko di hirid haray paniring gawaig. O kito kuno bod harat ang itom-itom nga. Subo-subom ay itom-itom mo gyaswang giparyok bo adi ay moyan kapiyo nga. Ay mangurul padulilo kang ko. Para kano. Loson. Awal lagi loson. Para kano. Ponutuay layo. Pasamay layo. O ngoy pa kago di sa gumaw. 2 guwas. Tutuo kago paswango. Anda do no di ginumulok. Kung golok mo ti pasamayo imanok. Kogolok kago pasamayo inangko. Say dugalo no usanong nangko kabo. Konsok mo tiri. Kuwa ay pa kago dit kalaga sa tulo. Kalaga sa tulo ajinomoto kagano ko bo. Tok walay mo ti nga. Tok obuli. Opoto. Kasadap. Kakato pailiha di remedya. O ngayon na di akanitan na. Nuka di siyo. Ay, haro kilaw. Haro kilaw kasyo. Ay, sumbong juga ini kaginawa ko. Hinggolo kilaw kang kum. Hodi. Pingi duo dari kilaw. Koy hiyon nanti mangindu kilaw. Ina pagyahit. Imano kidi nga hari 3 lunok kidi sorok kuri-kuri bo. Jadi ina pa di lunok nga humampung imiak kilunok. Humampung di hiri sa ibom. Son tabi hinumampung hirinik kilaw san tibong-tibong ngono di pengkura makilaw buli ka. Haram ka kilaw. Ay harami mati kilaw. Ngon ko piyo sondot to. Kilaw pensuang hiri serangga bo. Serangga teko karangga. Karangga langsung ay saakan lah. Serangga ina po inaratian ko hom. Iti balalang. Imilod sumindok. Iharap po do agayo do iponong idahuri. Tibukarak. Miyagalo po ko igoduh kang kuyo ho. Aya, mumala di muto tila YouTube boy. Ino po igoduh nga agayo gen do pohid di. Sumindok. Itong gantirik nga kita kud haroy pohoy nga ang kinokoroy ganda ditinan daw. Nga miyagalo po kay tongil. Ikorut. Lupa kago. Ay sa gyapo hindi sumindok Jadi intangan pa dadi lo kilawom. Mila na dati borosan dat ay akan na kilaw. Nga asapan widi pasaugat sa lansang sup ayam kampung sinapakan na nangko. Paling sandok-sandok o hinggalo kilaw iduan. Paing ka nagipangakan ka dati nga mo na akan kada makan sa mga kukimi guring. Makan tumomod mo daamong minsukay harohit pensusay ka mo. Akanan na mo.
okito nundit ang ragang-ragang nga paimpipitan nun no, paimpitan no akan ay ikasari apon da akan it nuan paimpito. Ya di ko basanta ka di ba? Nga hari hindi tubumod ko piyo. Dot mantad ko asadap kage do kohom. Oh, mumbal mo ina ko piyo umbal. Eh. Jadi intangan to kono ko piyo dilo nga ino pa'y tamo don da kinurahingan. Moy dot iyati na po nga ay so no da bohiton sampurna. Nga iti ginaw natin puro galot tilo haro na po hitpo na yan to ko bo. Orohyan ko mangimbulay kagu dot iswanggot ay to rohani. Tapol rohani dati. Orotian di dati ilo na po tapol nga borosan tokod ay soot. Iadaan dati bo. Ay so no guna, ay so guna, ay so no guno. Patamon dati lo. Iswang rohani dati nga o gumu iti tapol-tapol lo apatut dati do idun. Harapiro-piro na dilo. Kumuiso ako puda sumambayang. Iso do pemanta do kapasandot kebaktian do gereja Seventh Adventist nga asaru to mo do sumambayang. Gisam hari kaborosat o subalanan ako din sumingkatud no mingkakat no mirikaon sumingkatud no kago sumambayang o gumu o sumambayang milo katudarid oke doa pembuka kan pohong gumon manta dit doa pembuka pohong gumon no cerita mision poswangan no perbincangan sekolah sabah poswangan nit doa pembuka khotbah poswangan nit doa persembahan boleh kartiad di kamu na pa nga indo na sumambayang timpunan na kalimpupusan tu isa na po kakitanan natin ay iswanggat paisisan Adventist nga asaro sumambayang ina po yung mololahing arurwalan na tatud nuka aya sumingko tu do kago orolo gaut mingkakat na kago miri kao no ka nga iri nundet mintalang nundet ginaod malas sumambayang kada borosad igereja tu kan na sumambayang kampay to ko pengkura to kanad iati sendiri sumambayang asaru to kay det kalihu tay ko hari tumumod da sumambayang jadi ilo nupot sumambayang ako pud sumbayang ilo ni tapol apatut teman dati tong kiaday mandati patamo isuangga koposian rohani dati harono gi tanaro ko piya sambayang anaro ko piya sambayang gisom kodop kosuabon pohom amin lagi oposik nagi iyo nga kumbalo ko tedi kada to kod iyo ko nga iyo di bo kada ko pilisok-lisok sumambayang na lobi pun iso sangulun sumambayang to ko no peri kaw sumambayang iri kodop koipi kok kagagang din ni pidaod sumambayang na koipi anaro piya sambayang nga sekiranya po sa sangulun do apo ribadi may say masaala mo haro kago iso iti dong iti kawagod apo rimanan kulad iyo nakura tu sekiranya pod ay kapagyampay to kad iswanggot kabaktian labi pun dad ikabaktian do kasuabon minsusuab ang aniba sambayang ko panutup aniba nakuro haro hima ipagilitan ako baka no sumambayang kadi nga ay sumambayang to of video ako kito haro ino panday ralan na mangilag nga buli ba berdoa buka mata haro hito di nakuro to iya di iyo nga kumbali baka no sumambayang kadit ihirid live
sama ada Zoom ko ay YouTube ke Facebook. Ano sumambayang ka nga, ako imong ko dom. Iya ko nga iya di kada ko pingalim-walim oh iya takay nakumbalat yun di ba? Iri nakakuhaan dat mo'y kahobi takod dit sumambayang aso nang naninibawon sambayang iti terutama tit online. Idoh pendapat lah, doh kapurimanan lah. Irin kakuhaan dat milan po paling ngod ani ba sambayang. Dot isuang do online. Ay si bosalad anaru nga mo'y napopointalang ko pagumbalan kumadati. Nah, mo rin dunsing atopot nakumbalis yun lo kada pagalim kumbal ngay to kay get yun di ba? Kadang-kadang mega po Zoom. Edu pembukaan na di nga po di nakapanarasok. Papimbutang temo di rasok sumambayang wokon. Ikongonduan mengkaka naging edit ipangikuturas membayang sambayang kono maka kaya ilo nakagaton itit ay iti online iti tempo bay no mo. Suway pamangkoy pailatan. Apa dati ngon borosay pailatan, painting kulupot po. Ay. Suway kaylo nuno pay tapol at apatot dati man iduo. Iti ako pudot belajar boros kinorohingan. Kaylo kom sayra ako binalajar sekolah sabat. Iyo kayo nga yun di. Tino nagi belajar sekolah sabat iri na komundaan karalom. Tino korikati perbincangan sekolah sabat mambasa nagi doon nagi minambasa nga ay manguro tu kagumuhan no pati perbincangan sekolah sabat online nga mementing itit sabat petang nga kada ko kukuay kitapol di ba sabat petang isay ambil bahagian hari Ahad isay ambil bahagian Isnin isay Selasa Gisami Kamis isay Manggulong. Jadi iyahain po anak kabalajar nga dito mo ko piyo. Tu dadamat ako moros-boros iyahay nga masabasa. Oh. Ay nandohom. Ay ni masa ay sa na timpud ay pengkuro haratuhot harapan dapat. Nga ako imati papakamu mo sundong piad iya di kebaktian sekolah sabat kitapol diteno. Nga orohian no kuno dad hara ko piyo hi perbincangan sekolah sabat dot suang no po di perbincangan nam tampoh no po ay so no kamundot hari Sabat, hari Isnin, hari Selasa. Bah, nuno po bohiton natin lo pelajaran ka. Rati no po di nga nakatina tumod ko di sekolah sabat. Ato ka na nagulian Isnin, Selasa, milo na po tampoh na po di sekolah sabat. Haro po do kayo di imbulayan nila sekolah sabat ka. Kamu po nga nakabalajar nga yoho nga itapot ka po anggota mantad gereja kita pol tino ako nagibalajar nakuro ako ni kamalas bo nga tokoy busy kadi dan dusun taralam iri ni busy kanongon natulun ratiad being under setan yok berada di bawah kuk setan. Sibuk to kamo ni kita daw gisambot ilo pia boros kinorohingan to kono orikatan. Di minggu di bay no. Ay iti pasar Ariman. Momonsay nun deha di kotasyo. Amu na kumbala atuangan. Pukul 8, pukul 10. Insan na kumbala pukul 12 lah. Kauli diti walay kakan. Ako nakaponso kodop. Kasuabon po it musiki pukul 4 araraw naging monso. Hingga po timpo no mangintang ilo boros kinorohingan. Ilo no matila tapol nga dati litang Pinay. It oporlo datid man pemuhan damay. Pemusarahan to kom pengkura madi mangidu ilo tapol ilo ka. Man dati atapay, man kipasay,
ngon pakipasaylet ila kipasat timpudan do momolahaw katangus kad pupat manilibtil do sekira paray iya dinari sekira ihati ilat karuhanian dati paingkura di ralan dati manilib ilat tapol miagal ko akaw pud belajar kitab iso no pohit kompuang dati nga iti kasibukan dati tok agat susah edit ilan ko piyogi agat idi iri no kakuan dat iri no kakuan iti no paskula sabat dati intay dati Selasa ho dino Rabu ho no pakabu Kamis ho dino nakura tu ilo magabi ilo kadaw ihati no po nga sibuk magabi iti menyusun ti sekolah sabat magabi kadaw dati oo sibuk no hi Pastor Marvin man to na po hari Selasa na po nga di satu lembar na po ka sibuk no hi simuh kapitan na po Rabu ho dino ka kobi iti pias sekolah sabat nga magabi dati ihati no po nga ako suang ako rikot ibay nga ni ba piya nga iho nga tino naging nakointong ay ilo no matilat tapol rohanid patut dati man iduo okay so ay kayri monto ka no po apat lah monto iti no po iti agumo ilo nga manto kay katalu sudah pun malas sa sumambayang malas sa belajar bos kinarahingan podi nga ikaw pudo mo sambayang okon podi dendo nga haro kapi matiot alasan dati dot amoy sambayang aya kukulan no kuhoy kukulan ko no po patut ned ako may sambayang do timpo bay no aya kurang sihat kan no po ay so no may pagado ay so imononsog dia ihati no sendiri aya saya ada penyakit kronik kan po ay so no mononsog ako po may sambayang igereja tumanod pod online nga ako pod otopod tigi mo tigyahoy hingga lobi kagayat tumanod kod online ko mamain game tay ko mangukab tong Facebook YouTube hingga taramay kapaasan iti sumbayang lobi pun anaru no disyokut ba korekot ko no sanjamo anaru no disyokut ba ka ay apasan bukin ang ulokot basyo ka ato ko po pud sumambayang ato ko po pud membasa kitab may sambayang ato ko ikaw pud sambayang kat bersemuka ato ko ikaw pud sambayang online gumucabaran mangukab ka na YouTube kabaktian pa ka kaya sisiriba na diri nga hari paminatit Korea aramay ko kita na hiri kinatutukan aya ihilak kabandaran no dako cabaran kano mo sambayang ka hilay supermarket ako ngayon hilo mall hilo isin mambayang hiri kinorikoton gumo no kagaton dati ilo no tapol la patut man dati iduo isuang ko posen rohani dati sekiro piadat ay sa kurang-kurangnya katanog to ka sumambayang ako piya mengambil bahagian makinangaw na po paling kurang na rin jadi umbalan to kono lot paling asas bobos at iri ni bobos korikat mo sambayang makinangaw kangis awakan iya nga kangis kay hadokan iya nga kay had iya di na po iri ni panimpunan dati ngano pa dati pansamukad isuang dat pelajaran sekolah sabat dati nga iya lo di kakakaul dati ihatiin pa dati nga tulun-tulun da kinorohingan dit ay so no kala iko man datid po'y maha-maha
nadadi apatut ay iyo di hakaboboyhon dati itu iyati no pom istimewa dat numan de kinorohingan pentalango. No kuroh tu manu kinorohingan do iyati no po nga aiso no bohiton, aiso no day tapol-tapol. Manu hisiad iyati no po nga sempurna. Isuanggot 1 Tesalonika pasal 5. Ayat kaduna padam talu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ino pada korohian de kinorohingan. Nga iyati no po nga aiso no bohiton. Antakan do korikatan disyo. Manta didi ilo no po pagangatan disyo maya ilo boros-boros sa kinorohingan. Nga ilo na day mongigit dati dat amu tokoda haratapol. Mantad ko mamuhaw toko mantamong gaparay mada tokoda dahar asasaid dipirit hingga ino pay asasaid nga iso no daton si mada tokoda dahar tapol lohiri. Kinorohingan kadaw nga iri nagida tomodon disyo. Haro hilo boros-boros daud pinatahak dati moydot atanu dati aiso no danday tapol dati isuang na karohanian. Sera no po kori kataku kasyo. Sempurna kono ngai. Iri nga iwalon pada di dunia tiada yang sempurna. Iwalo haro no pada dati imbulayan do ilo ni katitil dati nga ilo bo. Ilo no hit kagulot kadi dan tulun dot borosoranaw. Ogulot di mala yaw loy ka. Gisambot korikatan disyo. Iyati no pada nga kono ko ititinan dati no kadilo roh, jiwa, dan tubuhmu. O gompi dat aiso no bohiton. Aga, Timothy ko piyogi. Miagalidit. Ay, si tombod nga. O yung bulayan pa dati, agati di ko kitanan. Iso nakagwi ko insok dati. Mumbalumbal ta ko na miagalit. Minso samok. Kamunta kad min alim-alim. No kadit kombolutan dati. Tinggu dia. Wah. Karena nabi pudi kau mulakan ki. Mogit tori. Alim sudah dia kan. Iya, iri ngay ko insokid di. Min susi kan naman ko dia kana diwokon. Iri ni ko insok dati. Ay bayat na kago. Pati nga yaman to ko no. Mantad ko kasiwatan datin iharot timpudon no. Ino pa'y pagangatan dahiti nga may ta na daon wo iti timpu dat osilid iso pakaguhot ay kasiwatan dati dot mamonsoy mongundar hingga himilo-milo. Dadamot at apo karikot kinorohingan. Apo karikot Yesus dokumento. Isuang 2 Petrus ayat 50 dati. 2 Petrus buku katalu ayat ke-65. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Miagal no madi Rasul Paulus tompinay di kalisihan di pinapasurat kumado kayo tumanudit ay titahak kinarahingan kumadaw. Asabar no mati kinarahingan kumadati ti tapot ko piyo. Hali piad ato ka sumambayang ato ko mongintang ilo kitab ato ko mo isambayang sumap to ko piad di boros-boros kinarahingan song imiyaw to ko timpudon do. Kumuno po nga tokoy asabar na kinarahingan kumadati. Jadi may no kaditi mano po boros so do ino po'y kasabaran do kinarahingan kumadia nga isoot kasiwatan kumadia dot
popombangan, popondar hingga hit ako pientok kumakin orahingan. Nga iyati no poti nga haron lagi kasiwatan, haron lagi peluang, okon lagi ausa. Okon lagi ausaan to ka okay? Nam iya di na ribo. Imanakaw ano po atampan da insan, moy pakago. Kumado moy gisem atampan, may kasari na po. Nga ino pa dahit ay siya din nadapatan, ay siya din natampan nga isaw na paluang got sumunong na siya, sumimban. O ngayon na siya panakaw dit by no. Kotonggoy nga ito sino nahurak. Nadapatan. Patut to isuang na pag ginawa siya nga paluang kung natid sumunong to ako nadapatan ka. Miyagal da diri bo. Jadi pingkat ako nagyati ka daw. Sayra na po dot sumap to kalaboros kinarahingan. O sanang kinarahingan kumadati, asabaris yo. Kasala to kapiya nga asabaris yo. Sayra na po kawaya to katiyadi nga iri na day peluang, iri ni kasiwatan do olumis kumadati dat mumbangan. May dad aiso no bohiton dati, aiso no lo tapol-tapol no kaposyon rohani dati. 1 jam 11 menit. Jadi mantadi dihom pahilon to kanati pelajaran dat khotbah dat daw sabat bay no. On sikaw ti kasiwatan dot ay nawayan dati sabat bay no miampay dot gereja kitapol. Irinam kon sikaw. Amen. Kaya yung kabayanan dati kumadi Pastor Libin, tinggal di pelajaran yang ekonomis, pinalabus daw may dati tinsanan, tinggal reja tali, kita po lang lagi channel Pasuaw channel, sa penamarasan di manahat, musarahan, pengundaran, salam dikepasin dati tinsanan, karait pasal dat kabaling kahangan, teko halangan-halangan, salam dat mana do boros ke kinarahingan so ang persen dati. Jadi kaya na dati, insanan dati, may tako ano, itang isunod-isunod, sabaran-sabaran, imang halang dati dalam mikat kuma kinarahingan, bigali na ramo dati. Mayhan, kumainsanan di kamong hiti gereja, kitapol, di telegram lagi, salam da YouTube, so channel, may tako ano, lagu salam dat buku LPMI sebagai sambutan kemari pelajaran di Rongo dati. Ito ko hitin nomor 132. Nomor 132, suaramu kudengar. Selepas na pati lagu om kinuwento ka kago, Pastor Libit papalong untuk dati.
Kano misisa to kad isang sambayang. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dot pitang daw di bayno. Insan po dot nakaimpupusi hati kebaktian khotbah. Miyampay nagi dot ay kombalutan anggota jemaat di hiti gereja kitapol. Kung sikaw Tuhan tu alumisit so kadung kumadahay dadamot tetimpud isuang dot kebaktian iti gisam mantad ketimpunan nagi gisam na pupusan. Berdoa istimewa hay muntakot santob na it pemimpin gereja hilad gereja kitapol paingka nagi pasar daerah diolo gisam mapatilambus kasarid magisampuro hilad isuang nakatumbayaan insanan no payahay nga mumbal na dayahay dat popoundar do kaposyon mangintang yahay nunu na pahit tapol do rohani imila dahay tong kiadan it apatut dahay dat idwanan gisam ba yahay no po nga alumis ayso na bohiton do itagwangan do kinarahingan nga agayo hakagaton do away andahay mantad di kolomokon korohyan dahay dun pamagunan nga atumbay ni hay dot mantad na po panguhupan no ayso no hot barang mustahil dit muntok dia kung sikaw Tuhan tu anuan no yahay dot kasiwatan dot mamurimon kaguti tadaw sa batubay no mantad po di kasalimpunan gisam da pupusan tinasambayang dahay isu ang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Amen. Konsiko tago. Okay, konsiko dot kay sisan dati do sa batubay no. Maya dot Aswaw channel CO2 ISO di hot page Dusun Ministry di bay na to iti na di hot narikat di bay no YouTube channel nga milaw na ti bagi bahin ako po kapiruba to ko dot timpu do record